Om Swastiastu, punapi gatre ale-ale sareng sami. Dumugi sami pada kena rahayu lan rahajeng. Ring video ini sane mangkin titiang jagi maktayang indik wastan rahine nganggen basa Bali, kenten taler nganggen aksara Bali. Nanging sedereng punika titiang ninayang angge dumun wastan tiang wantah I Gusti Ngurah Heri Mulyartana pinake penyuluh basa Bali Provinsi Bali sane poleh amongan tugas ring Desa Wanegiri. Ngiring mangkin piar sayang napi manten sane jagi ketlatarang utawi rahine sane jagi ketlatarang. Pertama, Senin, bahasa Balinyane some. Aksara Balinyane sekadi punika. Kelanturang malih hari Selasa, bahasa Balinyane Anggara. Aksara Balinyane nganggen riki akare wastane nggih. Anggara. Rabu, bahasa Balinyane Bude. Aksara Balinyane niki nganggen de madu wastane. Kelanturang Kamis, bahasa Balinyane Wrespati. Wrespati kesurat nganggen aksara Bali dadosne Wrespati. Kelanturang malih hari Jumat, bahasa Balinyane Sukre. Sukre aksara Balinyane nganggen mewaste sesage. Sukre. Hari Sabtu, bahasa Balinyane Saniscara. Kesurat nganggen aksara Bali nganggen taler sesage. Saniscara. Hari Minggu, bahasa Balinyane Redite. Kesurat nganggen aksara Bali dadosne nganggen rerepe santukan aksara re tan kewenangan nganggen pepet. Redite. Inggih wantah sapunika sekadi titiang aturang ring video ini sane mangkin dumugi mawi guna tur sinampur ritat kalaning wenten keiwangan. Like yen seneng ring video puniki, komen napi manten dados keiwangan miwah kekirangan tiang minap video napi malih sane patut tiang karyanin. Subscribe rarisang subscribe semang dene ritat kalaning tiang ngupload video sane anyar ide dane mang dene uning. Share niki mangde sane lianan pada uning. Inggih wantah sapunika sane preside tiang aturang ring video puniki dumugi mawi guna tur nuna sampura ping banget ritat kalaning wenten keiwangan miwah wenten kekirangan ritat kalaning titiang maktayang video puniki. Untaten titiang antuk para mesanti Om Santi 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 Om.